ndabasuhuje ndabifuriza kugubwa neza bahaye ikaze mu makuru ya Hot 250 TV yacu yizewe. Amakuru tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Hari umaze iminsi 2 yaruhamye mu cyuzi, umubiri we bawukuyemo. Abantu 42 bamaze gukira COVID-19 mu Rwanda, basezerewe aho bari kuvurirwa. Hari kandi ubukwe bwabereye kuri Facebook kubera kwirinda iki cyorezo cyugarije isi. Naho mama wa Neymar ari mu rukundo n'umusore yarusha imyaka 30. Karere ka Kamonyi warokotse jenoside yakorewe abatutsi, yatemaguriwe imyumbati n'abantu bataramenyekana. Naho ngo burya intara zose zagaragayemo icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda. Nyaruguru abantu 21 baguye gitumo bari gusengera mu rugo rw'umukecuru, bamwe bakwirwa imishwaro. Nge nitwa Isabelle Dusengimana, bahaye ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Reka mbibutse mukande kuri subscribe niba mukunda ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Amakuru yacu reka tuyahere ku nkuru ivuga ko hari umaze iminsi 2 yaruhamye mu cyuzi, umubiri we bawukuyemo. Ikinyamakuru Umuseke cyanditse ko umubiri wa Twagirayezu Felix w'imyaka 23 y'amavuko waruhamye mu cyuzi. Umubiri we bawubonye mu gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, uhita ujyanwa gukorerwa isuzuma mu bitaro bya Kinazi. Uyu Twagirayezu Felix w'imyaka 23 y'amavuko amaze iminsi 2 yaguye mu cyuzi yagiyemo ngo agiye koga, aguyemo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango n'izindi nzego z'umutekano barimo gukoresha imashini ngo babone umubiri we. Twagirayezu Felix yari yatuye mu kagari ka Buhoro mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Neyimana Jean Baptiste yabwiye Umuseke ko umugoroba wo ku cyumweru tariki 12 Mata 2020 uyu Twagirayezu Felix hamwe na bagenzi be 2 aribwo ngo biroshye muri kiriya kizenga bashaka koga, 2 muri bo babasha kuvamo ari bazima. Nemeyimana yavuze ko babwiye ayo makuru bajyaho basanga iki kizenga kirimo amazi menshi bananirwa kumukuramo. Yagize ati ejo nibwo uwa kabiri twari turimo kugerageza gukamya amazi ngo turebe ko twabona umurambo. Uyu muyobozi bwo kandi kiriya cyuzi Twagirayezu yaruhamyemo gifite ngo ubujyakuzimu bwa metero 10, bakaba ngo bazanye imashini zikoreshwa mu buhinzi kugira ngo bakuremo umurambo kuko ngo bakeka ko wari umaze kwitaba Imana. Yavuze kandi ko kiriya cyuzi cyacukuwe na kompanyi yitwa Horizon ishaka igitaka cyo gukora umuhanda. Karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda niho tukiri. Warokotse jenoside yatemaguriwe imyumbati n'abantu bataramenyekana. Yitwa Nsengiyumva Emmanuel, warokotse jenoside yakorewe abatutsi, akaba atuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Gacurabwenge, mu mudugudu wa Nyabitare. Abantu ngo bataramenyekana biraye mu murima we batema imyumbati yari ihinzemo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hagana mu masambi n'igice nibwo ngo imyumbati yo mu murima wa Nsengiyumva yashyizwe hasi. Uyu mugabo yagiye mu mirima ye 2 y'imyumbati asanga nyine yangijwe, aho abantu ngo bayivunaguye mu buryo bukabije kandi bikaba byaragaragaye ko indi mirima y'abaturanyi bo nta kintu bayikozeho. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi yitwa Kayitesi Alice yatangaje ko ababikoze bataramenyekana. Yagize ati kugeza ubu ababikoze ntibaramenyekana, dukomeje iperereza dufatanyije na RIB n'izindi nzego dukorana ngo ababigizemo uruhare bamenyekane kandi bakurikiranwe. Uwo muturage kugeza ubu ngubu nta kibazo yari afitanye n'abaturanyi, gusibye ko mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 2019 no kuvuga mu mwaka ushize yari yaratanze ubuhamya bw'inzira y'umusaraba yanyuzemo, ariko ngo nta nubwo yigeze yagira abantu avuga cyangwa se ngo agaragaza abantu babigizemo uruhare rwo kumuhemukira, wagaragaza ko nta kibazo yari afitanye n'abaturanyi be, ariko iperereza riranakomeza bakamenya ababigizemo uruhare. Uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko kuri iki cyumweru hagaragaye ibindi bibazo 4 bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside. Yavuze ko amatariki yagiye gukurikira aribwo jenoside yagize ubukana bukomeye mu karere ka Kamonyi, akaba yarasabye abaturage kwirinda ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside, kugendera mu murongo w'ubumwe n'ubwiyunge. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yatangaje ko guhera ku itariki 7 Mata kugeza ku ya 12 Mata 2020 mu gihugu hose hari hamaze kwandikwa ibibazo 40
46 bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside. Intara y'Amajyepfo ikaba ariyo ngo yakozwemo ibyaha byinshi bigera kuri 18. Iri tegeko nomero 59 gakundi kaberanye 2018 ryo ku ya 22/8/2018 ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibyaha bifitanye isano nayo ryasohotse mu igazeti ya leta nomero idasanzwe yo ku ya 25/2018. Mu ngingo yayo ya 4 y'iri tegeko isobanura ko umuntu ukorera mu ruhame igikorwa byaba mu magambo, mu nyandiko cyangwa mu mashusho cyangwa se ku bundi buryo bigaragaza ingengabitekerezo n'imiterere yimakaza cyangwa se shyikira kwirimbura abantu bose cyangwa se bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa se idini y'abakoze icyaha. Iyo ngo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Tukiri mu Rwanda kandi abantu 42 ni bamaze gukira COVID-19 basezerewe aho bavurirwaga. N'umubare w'abantu bakira indwara ya COVID-19 mu Rwanda ukomeje kuzamuka, abagera kuri 42 bakaba bamaze gukira mu bantu 127 banduye coronavirus, barimo umwe watangajwe kuri uyu wa mbere tariki 16 Mata 2020 ko yanduye ndetse yandujwe n'uwo bahuye yaranduye. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko mu masaha 24 yarashize abantu 17 bakize COVID-19 bariyongera ku bandi bantu 25 bari bamaze iminsi batangajwe ko bavuye mu bitaro. U Rwanda ruri mu bihugu byagize amahirwe yo guhangana kare n'ikwirakwira ry'ubwandu bwa coronavirus ikomeje kwibasira isi. Kugeza magingo aya ntawe irahitana ku butaka bw'u Rwanda kuva yagaragara ku ya 14 Werurwe 2020. Kw'isi imibare ya World Meta info igaragaza ko coronavirus imaze gufata abagera kuri miliyoni 1,118,679, imaze guhitana abasaga 119,212, abavuye bagakira bagera ku 443,192. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zugarijwe cyane kuko abasaga 580 baranduye kandi bamaze gupfa bagera ku 23,000. Hakurikiraho Ubutaliyani nabwo bwapfushije abasaga 20,000 ndetse na Espagne imaze gutakaza abagera ku 17,000. Tukiri kandi kuvuga kuri iki cyorezo ngo nta ntara itaragaragara mu murwayi wa COVID-19 mu Rwanda nk'uko igihe cyabyanditse. N'ukwezi kushize umurwayi wa mbere wa coronavirus agaragaye mu Rwanda hari tariki 14 Werurwe 2020 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko umuhinde wageze mu gihugu ku ya 8 Werurwe 2020 avuye i Mumbai yasanganywe iyo ndwara. Kuva icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus kiboneka mu Rwanda hamaze kuboneka abantu 127 bayanduye, muri bo 25 barasezerewe, yongeraho n'abandi 17 nyuma yo gupimwa bagasanga nta bwandu bwayo ikiri mu mubiri wabo. Umuvugizi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr. Nsanzimana Sabe yatangarije kuri televiziyo y'igihugu ko mu ntara zose hamaze kuboneka byibuze umurwayi wa coronavirus. Mu kubivuga yagize ati ni ibintu bibiri numva nasobanura aho ngaho. I Kigali niho koko hantu hambere hagaragaye abantu banduye coronavirus, n'ubu niho hari benshi. Ku bantu barenga 127 twabonye abagaragaye muri Kigali barenga 100. Yakomeje yavuga ati abagaragaye hanze nk'uwagaragaye yagiye hanze tukamubona hari mu majyepfo, umwe mu burengerazuba, undi mu majyaruguru, mu burasirazuba. Ati nta ntara n'imwe itagaragaramo umuntu ariko ni nk'umwe. Nta ntara kandi irarenza abantu 2 ku buryo ngo iyo ubateranyije usanga batarenze 15 muri babandi 127. Dr. Nsanzimana Sabe wa RBC avuga ko ingamba zafashwe zo kugira ngo abantu bagume mu ngo hatagira abava i Kigali bajya no mu ntara byafashije gutuma icyorezo ngo bakibona hamwe mu buryo bworoshye kuruta uko bari kujya bajya muri buri ntara nk'uko bimeze mu bindi bihugu.
Mu karere ka Nyaruguru abantu 21 baguye gitumo bari gusengera mu rugo rw'umukecuru, bamwe bakwirwa imishwaro. Ni inkuru dusoma ku kinyamakuru Umuryango. Abagera kuri 21 bo mu karere ka Bitare mu murenge wa Ngera ni mu karere ka Nyaruguru baguye gitumo bari gusengera mu nzu yahoze yituwemo n'umukecuru, akaza kwimukira ahandi kubera ko yari mu manegeka. Aba baturage 21 bari bihishe ngo bari gusengera muri iriya nzu kuri iki cyumweru baguye gitumo n'inzego z'ubuyobozi, bamwe bakwirwa imishwaro kuko bari babizi ko banenze ku mabwiriza yo gukumira icyorezo cya COVID-19 gihangayikishije u Rwanda n'isi muri rusange. Hafashwe abagera ku 10 naho abandi bahise bakwirwa imishwaro. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Bwana Habitegeko François yabwiye ibinyamakuru ko ngo uwo mukecuru ahoze yatuye muri iriya nzu, ariko ngo yari we wari uyoboye amasengesho. Ati ni mu nzu y'umukecuru wahoze yatuye ahangaha mu manegeka, tuza kuhamukura. Ati niho bari bagiye gusengera ari abantu 21, uwo mukecuru ari nawe wari uyoboye amasengesho. Ati twafashemo abagera ku 10, abandi bariruka baraducika. Abo baturage bose ngo ni abayoboke b'itorero rya ADPR muri paruwasi ya Runyiga. Abagera ku 10 bafashwe bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Ngera mu gihe ngo bari mu nama yo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Habitegeko yasabye abaturage gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo kuko ariyo ngo bizatuma bagitsinda, ubuzima bugakomeza uko busanzwe. Mu karere ka Karongi nabwo hari ku ya 4 Mata 2020 hafashwe abadivantiste bavuguruye bo mu kagari ka Kibirizi mu murenge wa Rubengera, bafashwe bishe amabwiriza ya leta yo kuguma mu rugo bajya gusengera mu cyumba gito cyo mu rugo rw'umukecuru witwa Elina, ari ngo muri 65. Hanyuma ngo inzego zishinzwe umutekano zaje kubasohora baranga bavuga ko bari kubahiriza umunsi w'isabato. Mu kiganiro na RBA yagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Karongi Madamu Mukarutesi Festine, yavuze ko abadivantiste bavuga ko ngo bakijijwe bafatiwe mu cyumba gito bacumbitse, ngo ndetse ngo bari banacucitse cyane ngo bari gusenga muri iki gihe leta yategetse abantu bose kuguma mu ngo kubera kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Abadivantiste bakijijwe ngo bavuga ko amabwiriza yo kurwanya COVID-19 bayazi, ariko badashobora kwica itegeko rya Bibiliya ryo kutubahiriza isabato. Abadivantiste bakimara gutabwa muri yombi ndetse bakimara gufatwa n'ubuyobozi ngo banze gusohoka muri kiriya cyumba, biba ngombwa ko bakoreshwa izindi ngufu, ariko meya yavuze ko nta muntu wahutajwe. Meya Mukarutesi yavuze ko nyuma yo gufata abadivantiste bavuguruye bahise bajyanwa mu kigo ngororamuco kugira ngo batozwe agaciro ko kuguma mu ngo. Hanze y'u Rwanda ibiri kuvugwa nuko ari inkuru idasanzwe y'ubukwe bwabereye kuri Facebook kubera iki cyorezo. Ni umusore witwa Kennedy Murithi n'inkumi ngo yitwa Pauline Wayitira mu gace ka Afrika muri Kenya, ngo bakoze ubukwe bwitabiriwe n'abo mu miryango yabo bakoresheje Facebook kubera kwirinda icyorezo cya coronavirus. Mu gihugu cya Kenya ndetse n'ahandi ku isi abantu ntibemerewe guhurira mu ruhame hirindwa kwanduzanya icyorezo cya coronavirus. Bingo ni nabyo byatumye Julius Kamau n'umugore we witwa Margaret Wamweru bareba kuri mudasobwa uko ubukwe bw'abana babo bwagendaga. Uyu muryango nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru byo muri Kenya, ngo waherekejwe n'abantu 20 bari bicaye imbere ya mudasobwa bareba uko ubukwe bwagenze. Ubwo umuhango wo gusezerana watangiraga, umusore yahamagaye se ngo ajye kuri Facebook arebe uko umuhango ugenda. Abari aho benshi nk'uko ibitangazamakuru bitangaza ngo bakoresheje kandi telefone zigezweho smartphone bihera ijisho ibyo birori. Umusaza Kamau atangaza ko ubukwe bw'umuhungu we w'imfura bubaye nyuma yaho muri Nairobi byari byarananiranye ko bwaba ngo bwo kubuza abantu gusohoka. Avuga kandi ko yishimye nyuma yaho ngo hari hamaze amezi 2 yose biteguye bwa bukwe, ariko ngo byaranze bitewe n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ati ndishimye ku muhungu wanjye abonye umugore n'abifuriza urugo rwiza. Abari aho nabo bashimiye iterambere ry'ikoranabuhanga ryatumye babasha gukurikirana ubukwe nk'abari gusezerana bahibereye. Mu zindi nkuru zidasanzwe nuko mama wa Neymar yari mu rukundo ngo n'umusore yarusha imyaka 30.
ni umugore witwa Nadine Konkalve w'imyaka 52 y'amavuko, usanzwe ari nyina w'icyamamare mu mupira w'amaguru Neymar Jr. gikinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Ari mu rukundo n'umusore w'imyaka 22 usanzwe ari n'umufana w'umuhungu we. Nadine Konkalve yaciye ibintu hirya no hino nyuma yo gushyira hanze ifoto ari mu rukundo rw'uyu musore muto cyane rusha ngo umuhungu yibyariye imyaka 6 y'amavuko. Uyu rutahizamu wa Paris Saint-Germain Neymar yishimiye uru rukundo rw'umubyeyi we bwana Thiago Ramos w'imyaka 22 nawe ngo uzwi mu mikino yo kuri mudasobwa kuri Brazil. N'uwo musore Nadine Konkalve abinyujije kuri Instagram yanditse ubutumwa bugaragaza ko yatakaye mu rukundo rw'uyu musore ukiri muto, aho yanditse agira ati kidafite umusaruro ntabwo wagisobanura, ubana nacyo. Arangije ashyiraho utumenyetso twinshi tw'umutima. Neymar Jr. yashimishijwe n'uru rukundo rw'umubyeyi we n'uyu mwana muto, yahise asubiza ubutumwa bwa nyina agira ati ishime mama ndagukunda. Arangije ashyiraho utumenyetso tw'umutima nawe twinshi. Ababyeyi ba Neymar batandukanye muri 2016 nyuma y'imyaka 25 bari bamaze babana mu nzu imwe. Icyatumye benshi ikintu cyatugoye abantu benshi ariko nuko uyu mukunzi wa Nadine ari umufana udasanzwe wa Neymar, ndetse ngo yagiye yanamwandikira ubutumwa bwinshi yamubwira ko amwemera. Mwakoze cyane kubana nanjye muri aya makuru ya none. Mumize mashishikarize gukanda kuri subscribe muri benshi. Nitwa Isabelle Dusengimana, ndabifuriza kugubwa neza.